Assalamu alaikum minем nani dostlarım. Sizden barıгызны da tılsımlı, mucizalı ekiyat iline şakıram. Barıгыз da hazır mı? İlkine oturdunuz mı? Olaysa başlayız. Burun zamanda yaşagandy bir podsha. Ol 70 yaşlık kortlarını bari bir indişke yaramıylar deyip podshalığından kuvub jibere turgan bolgan. Şol ok podshalıkta yaşagandy bir jigit hem anın 70 yaşlık etisi bolgan. Podshalıktan kudurtması için bu etisin yaşırıp saklay, onu kadirlep terbiyelep tura iken. Günlerden bir günni etisi yanına yigirip kaytkan da bu yigit bolay degen. Hadi, onda su boyunda podsha özünün vezirleri bilen asıl taşı siler. Suğa şumup izlep karaylar, tabalmıylar. Yarga çıkıp karasalar asıl taş hemen su tibinde yata. Ne bolar iken o? Olam. Su boyundan da bir ağaç bolar. Hem vezirler izlegen gavher taş su tibinde tugel, emine şol ağaç bıtağında urnaşkan koş iyasındadır. Ol gavherinin şöylesi bari tik su tibine gine tişe, hem anı su tibinden tugel, ağaç bıtağındağı koş iyasından izlerge kirek. Yigit, әлеге taşның su tibinde tugel, ağaç bıtağındağı uyada ikenligini ayta. Bu haberden son podsha vezirleri bilen tizginelig ağaç yanına baralar da uyadan asıl taşını alıp düşeler. Podshanın mına bik teysi kite. Ey siz vezirler, errem tamaklar, uqıgan başıgız bilen mine bu malayı xatlı da bile almadığız. Mana endi vezirlerinin bik taşığı kile hem podsha yanına barıp, Padişahım sultanım, bu yigit barsın da bilem deyip maktana. Eydeli biz onu tekşirip qarıyıq. Qarşısına 2 at getirip qoyıq. Şundan sonralarının qaysı yaş, qaysı qart ikenin aytib bilsin diler. Yaxşı yigit, ertege kelirsin, biz sana 2 at ko'rsatirmiz. İkisi de bir tisli bular, lakin sen şularının qaysı yaş, qaysı qart ikenin aytib berge tiyişsen. İndi yigit bek mıngsulanıp etisi yanına qaytıp gide. Men sen söylegenlerine podshaga aytib bergen idim. Ol mena yana birim birde. Ertege 2 at getireshekmin. Sen alar yanına barmıça tutup qaramıça qaysisi yaş at, qaysisi qart at ikenin mena aytib ber dedi. Men onu nechig ayırayım indi? Ey olam, bir de yokka bir şılasın. Qaygırma. Ertege senin qarşına 2 at getirirler. Anın birisi oynaqlab, başların burgalab barar. Ansı yaş at bolar. İkincisi bik salmaq qına, yaş atqa yol berip barar. Şınlap da ikinci günni yigit qarşısına әлігі atlar etisi silegen şekileler. Bir de aptırap durmuşa, padişahım, sultanım, mine bu atlarının mınısı qart, emine mınısı yaş diye aytib biri. Padişahın vezirleri tağı bir aşulandı bit. Çünkü yigit dürüstünü aytdı. Hemin dağlar yigitke 3. sınavını verirge buldular. Yaxşı, mınısın bildin, hazır 2. birimimni tingla. Ertege kiluge biz sana tip-tigiz yunilgan, tip-tigiz uzunlukta kesilgen 2 ağaç ko'rsatirmiz. Şularning qaysi tip, qaysi ish ekanini aytib berge tiyishsin. Anladingmi? Yigit dağı hasratlanib etisi yanına qaytib kete. Ona qarshi etisi bir shilmasqa qo'sha. Ey oğlum, topqansın bir shilar narsa. Bir de yokka qayg'irasan. Senin qarşına getirgen bo'ranalarning qaysi tip, qaysi ish ekanin biluvi bek jengil. Ana bari tik suvga g'ina solarga kerak.
Менә шул суга салганнан соң төп өлеше аска батыр, ә очы өскә калыр. Егет икенче көнне патша янына барып, агачларны китереп куюга, аларны суга салырга куша. Һәм аның бер башы төпкә бата, икенче башы калка. Егет патшага карый да: "Падишаһым, солтаным, менә бу агачның төбе, ә менә монысы очы" дип әйтеп бирә. Патша һәм вәзирләр бик таптырыйлар. "Сиңа моны кем өйрәтте? Үзем белдем дип әйтмә. Син әле яшь, буларны белергә башың җитми. Әгәр дә дөресен әйтмәсә, мин сине җәзага тарттырачакмын." Шуннан соң егет барысын да бәйнә-бәйнә сөйләп бирә. Аның инде 70 яшьлек әтисе булганында, аны патшалыктан кулдырырга теләмичә саклап, кадерләп, яшереп саклавында. Бу сүзләрдән соң патша: "Рәхмәт, егет. Дөньяда картлар да кирәк икән. Аларның акыллы фикерләреннән башка тормыш бармы икән? Миңа сездән фәрман. Бүгенге көннән патшалыгымнан бер генә карт кешене дә кудыртмаска, аларга яхшы тормыш бүләк итәргә." Менә шулай, балалар. Әти-әниләрегезнең, әби-бабайларыгызның сүзләрен тыңларга, аларны хөрмәт итәргә кирәклеген инде сез аңлагансыздыр. Алар бер кайчан да начарлыкка өйрәтмиләр, авырлыкларны җиңәргә булышалар. Кадерле балалар, киләсе очрашуларга хәтле сау булыгыз.